amen. Amen, amen. Banzambi, haleluya. Haleluya. La Bible est le ata banyatio na lokolo ata banyatio bazo sala boye bakanda ki Jésus bakamututa batuta amen mama Nanchiba kututa ata babetiyo nanchiba kuenda ata bafingiyo chinumu cha kwese shaha ni kuangalia kotala ni komiki kumba ro kwamuka denga ngozo ya Nzambe mikitisa nanso kumba ro kwa muntu ata liboto ya moto mikitisa Olugan parce que lelo yo ngara bakula mifundu tokogende kotanga magolu Yesu mwaka fo waka bika waka shuka waka ya kujulu urine mwa wachendele kukwata bu Yesu kutuchila kungurusa Yesu kubika Abraham tukasatu waka bika waka ya kujulu Yesu akasoma mumatutu Yesu Kristo nyeya waka lwa wakutungida loba amen akomo na Yesu lelo tokakato la makomi ya Nzambe kwa Jésus Christ azali oya kufaki oya babetaki na kuruse oya mataki oya salimio sobola kakiko ni ngabani na shibokulia tese bishaha ata banyatiyo mikitisa na shomutu mkuende nze bishaha ata moto afingiyo mikitisa na shomutu mkwanda nze bishaha ata moto alobi na yo mikitisa kaka papa meme nyeshwari ndure ndura anjinji nikalo nduto ya waromani pardon wali weke shay pardon wenda bonso kusama tuntu twadi twadi tunjunisa kari wewe nchini mwabawa papa sega mutsalamu kari kabaka muntu kanyonye mwaba ngweba meme ndi mukati mwarisho weru uyungambele niwo eske mwabe ngwende Alenge la busenshi. To legele bile. Weka umpotele to utise mwaba to. Ai mwanai. Weka mumu na membo kambika kalenda lenda to. Weka weka serchi. Ndani mutita kukaye. Weka muru muri ashute papa. Yesu mabba yisi papa. Yesu mwambi mubi. Ulenge mwabe. Weka mutisa. Weka bana ina mwana. Weka bana ina mwana. Weka umpotele. Mama nini? Yeye mpoteleme mwachi. Yeye mu. Hato sana kacha wenze. Mobulu te. Biloga batwe ko bunga. Nini? Mama ntunyisha mwana wanye. Yetu ya gartu yisho mumini ni angomba bangerele mabulu wakutuntu etwai
must be crazy now. Esse dia mais pressa. De macaro, a mim pedicol, de chiquinha de chini, chiquinha de pressa. Mango. Ici il y a pas coincer le costume, bah pas télé ni mufano muheli. Ici de mikala, il y a chez moi toute qualité. Quand il y a encore le casato, ni tu as rien peut apporter. C'est papa test. Ici on dit mon petit mini de valeur de milliers de bouchemai. Patron il y a boum, bouchemai, voilà. Bena Yuda Kabiji Kaba katumikila mikenji ya Yehowa Zambi Wabo Kaji Bakenda mumikenji ya Bena Yuda Kalatia Malu awikala kuji chifulu cha bumfumu cha jambu cha mbakwa chiki Mwambeto bulo sak mwambe mukulu bulo sak mwambie sinele bursa kombo mwambie sinele nge kamutenda mana papa kamutenda mana urumona malu ansambe urumona biribi kengele kuyisha bantu mundi ba beka bab beka madoshe mben kali ni kali mawabu ni ba max mutom mama na telecom ba Roland Bay boso fale kubayishi mweru musoma nbo tukarta tuisha no bisarka to ko kwere bitan mwami mwabeu mbumulo ni problème mbumulo muri ba mele problème individuel nami ni fonga legend we waga mwambi ka wabo to kaka mwambi kunyi meme nyinga zimshindo sibo kukeba kumbanze kwako ukatutaka bibi kon to ngana ba muri mika zabe betu bunyi maboko mutu ko ka wote tutoka ga inasha bwangu bwalo ngatimana posta mwene wa mwini wa chabwana shwa muchibolo mwambi nyimulo bwani mukakesa kabune katubateka ka ofranda katuvutoila hapo tumwa kundi bereko kama mushindu bana hapa mwakulala na ile mwambi wa nyemba bula sak mwambi urumana mibundu yonsi di mwabeu nyimui mwana makasabantu makoliangwasa bintu bizi voilà jifuma di eturi tufuma nep muchisalu uriyishi nje musomba no musombe mbale mikanda nje mwana njuludi kanguka revelation ntangila Yesu Kristo evangel baweka men kwa ntangwasi kusomba mikwabo kwa onezima mwamba mwambi wa wichiri ko combien njimtekela ba Yesu ani mbambira bani ngebele manyi to kwa kukeba mai to Yesu runga mbile nyi papa nzambi muntu mwabe bwanyi umwesha makuta ano na mukesenda ye yawo bwana benyi mbamkwata kujulu hani ngambule mautonso vumukesi mpesha kuri Yesu yingani wagesha papa nzambi mwambi wewe wangatamba kutewasha Yesu bishi Yesu kirindi mitubi osukwa kukushile mikwa wewe wangatamba Yesu makuta nganzambi yani tutetu utasangwa nzambi meteka bavalo ebi nzambi mutuma kuri Yesu Kristo ya Yesu mulu kwangata mutenza mubanda na muri rwashiki apinge mvumbe ngani kali mwambise bwanyi mwambile nginjile kwanyi mukulu ati tumwambe we sherere weke no visionnaire to mwambe kali vision memanyi Yesu mwishamu kwa mwana kali kunyamini weke interpreta ngayebo mujuto ngemto kali sio abanye nimene mukuteka ngwambe kunyambi weni uri interpreta mujuto ngemto tika one urompora fitaki saka mbona kwamina ni muchene kamwambi kwa kamusarika wenyu wewe mwambile kele wewe simuka chenene mwabona kwa bwachana ngwambe mwamitu tutaka mwambia kubenga mwenye amani ya Yesu mula mwanga tamaguti kebe ya Yesu ni wenu benzerere mema ngebena nwanyi pariti amema nyenendo kumbele nero kage interpreta mugabo mugabo ninga mugebere wi garari ngambele ba interpreta babunya mwambi simoni mone mwa pariti janzami nyi mwa kukupudrie ntwani 4 zambi chibi ngamwe nunyi ngakutaka ni mbulo babo ayi ko nzambi yemo kali mem nyinja njute mu de grem kobo nyinu manyi to cha bushowa kudi bambe banzamba kwa bikala nyi bintu mu maboko yemu Yesu walukulu kwa ngata mukutenda waina kwa yempo ye mwone uvum profita no mabusasa waina ebisa utumanjine ya Yesu ya muchilubu ngani mwamba mwamba ye mwamba Yesu kiye mwamba haleluya ki mwamba mwambi wetu abo wetu oji bishi
kakuyibwa lutho amutenda mana chin kendela kai mwabe singa makutanga wakulombela nsambi to mbakukole kimbankwata kimbankole to mama kutanzubu chini akutanzubu mwambi wewe wewe mabasi tini kunzubu jisondile mulo nali mulu kusangana mwabeu njawo makutawo mfumunu la mina makutana mwabeu waningendo esha kadinje momona no ya Yesu mulo mwabeu nye papa nzambi muntu makudi makuta mujulu be nyumba muko atba Gabriel mba muko atba fubumbu ka distance moita zine mufuba ka bene sha president mo to kamo mpingeo keni ngata makuta mwabao moyesha ba Yesu ba yingana na mujulu anu neno binjila mema mo ya kabiri mukayisha we makutaye musangu tutenzane mwambi senga mwambi cyalo kisanye mwambi ayenda kambira mama weba makuta chena na auto epwisa chisubuzu cheno chichi mate mwambi kwambi na nguto chisubuzu musongo mwela manyi wanzambi mwela manyi mwela manyi ali kwambira bwa urutela mama wani mude zoro delwa shi chisubuzu bwa bana baba profeta kawote labu kuli Eli bakaturi nyama ya urs mumuganda mache wa mache chakutaba to mubwa kabuli lekenzu mana nyama ya kaja ba baba profeta we mumpotela mwa bepeti Nibagure na shaguri papa manyina bwe buri mwendera manyina bano lema kutabunyi mu tsalo mwana ka tubondo ntete bano lema mu ya Yesu mule kwa mutuntu mbele mutuntu momba tunyima o musiki wangu to akatuwa ba mwana to mentu nyishe mu minyi nyangomba wamba nyihonyi mutuntu mema nyinga ba makuta mama muntu mokuta lekenzo bano ngoma no lungamle malwa nyihonyi ya Yesu ndaga mwembele nyi ali mushimbo kumpatoro kunsubu ampeshe garantika 10 ans shisha mpatuka wamba bisi umanye wewa uri ya Yesu menu mwana ya Maria ni ya Joseph nibalo wewe urumbeshe makuta mwanai mwami Mautanga akafuta mutula surungamile malwanyi wonyi ya Yesu papa na wesa mama tena papa Verena chapitre 2 yaka diploma ke bakari mko ata mwe retard to ba mana ku biblia ma diploma ko wewa wewe mundu ke bebi mundu ke bayene ta ko se bwalwe ngamile malwa desa nkunzu indile mama udulo mwabe wewe makutuka fili chizuzo musomba go chinga bakwelo franc mimi mwana kwa mene mwesa preavis wa desa atoka nushida mais peut-être preavis wa desa ka je ne sors pas ye mungulele na tumuri mwanza il ne sort pas tu dois sortir monsieur peut-être akaribu kulibashile en français peut-être ngabi gudi Felichim kuchikaha bwani aribo ngere na shakudi tota me kubigela kudi mishoka puta wakaputa kukana bwani yemngele la kundam njingu ke bangudi bele obeleka byabya amine musonge mpasu bondo lebitu ya bwachi na lungula man beka le boso na basongo boso ba kwa mbuto mwana ka umpenti sonde mwana ka umpenti obe ochibichi obe chibichinya lwe dili so mono bya anti chipano pe pema kutande pema kutansu uri wamba ni so mono mone wewe rike bukuntuta na umwana rike bukuntuta kwangu na pele mama muntu mema kutande panpe bosha kuchibelu mafwe bunyi byabi basonge betumba mone byose yabi chichibi pema kut bweni vini injile ngabigela marocain anja ndonge shibintaka domfu okay ndaka londa mama wewe so mono ndaka londa kama mwe injile no mono tuli tu mwana upendra mwana buwe kuyani sebondo mwabe bwa kilo tuli mwele uvumo na byumvunyesa wewe menye interprete wa magana mama wewe manye makutena zobote bayise mu minyinya ngomba day jour tuli bafuto mwana wewe mujali mala bulo dakweba sasa senga tamwami ila tasio mwana karuri yonga birini wonyi bisonde mama nye yao ya do bigiro tusubuzu umbigiro tusubuzu nyo desa nyo somba desa mama sinyi mumbi muchinanu no kama mweba umbigire wewe mawe umbigire kama mweba utotemba bwandi weba umbisa buru endo yisha wewe mukolesha mwana bebi mwana bungamba mema bisonde pema kutande etupema kutande ami chilolo urumva bichilolo chilolo ashalu sana wangu tukubeka lebo obofika bano bene bakumpote etupema kutete wewe menyi mwame nizibweni ndumba yo kama mweba kama mweba mama leke mwambie nimusani mukulu mukwa mwabe chito cha kiloto mwabe kachina shikwa wakulene ya Yesu lekele mama bakusala
mama leke tu yikela nenda tu Shinde si bawari ni mabukoi. Toi, ni mabukoi uri mo. Démon, arrête-toi. Au nom de Jésus. La victoire est le Seigneur. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Ah, allez. Mon père se garantit qu'à 200. Ah, ne pas qu'on y chie le monstre. Mama imana bwali kwa tuma tadi kwa. Uri ngumana kubwela munzubu. Atona mabwela munzubu, mabwela kutwa ngatsema yo tifini. Rumanya president mubenga, tukanga tuyana ku party. Mona deja. Ah tuyaya. Wewa, lelo konulala munzubu mtonyu. Kubingela ntisibuzo. Ngisubuzo kumwambi mwene muchima uyishe unkesa. Uyishe umala wiba, unonga senso ni mala wihandi. Senda mamina ayo. Senda mamina uja kayashimi. Imana no. Wamale no. Wewa.